tumaze kujyayo inshuro 7. Hari ibyari byagezweho mbere, hari itangazo rusange ryasomwe hano kuri televiziyo yacu hano na radio, risomwa ni Kinshasa. Iryo tangazo ryashyizweho umukono itariki 23 z'ukwezi kwa kane kuri mwaka. Hakurikira rero y'amasezerano fatizo cyangwa declaration de principe yabaye itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi kuri mwaka. Hakurikiraho amasezerano yo kurekura imfungwa yashyizweho umukono itariki 14 z'ukwezi kwa cyenda kuri mwaka. Hakurikiraho uburyo bwo kubahiriza agahenge bwashyizweho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10 kuri mwaka. Aya rero aje ari agatanu, ari urupapuro rwa gatanu yashyizeho umukono, ari mbese amasezerano y'ibanze. Amasezerano y'ibanze yashyizweho umukono nyine wa gatanu tushize. Ayo masezerano y'ibanze rero akubiyemo ingingo nyamukuru 8 arizo ziswe protocole ya mbere. Protocole ya mbere niyo kurekura imfungwa. Iyo protocole nk'uko nari mbabwiye yamaze kuganirwaho no kumvikanaho no gushyirwaho umukono, uretse ko ikibazo gihari murakizi ntabwo irashyirwa mu bikorwa. Hajyaho protocole ya kabiri niyo kubahiriza agahenge, yashyizweho umukono nayo yaganiriweho, ishyirwaho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10. Ubuzi nabyo ko ishyirwa mu bikorwa byabyo biri gutera ibibazo yuko batugabaho ibitero buri munsi, cyane cyane bakoresha indege za Sukhoi, indege z'intambara za Sukhoi 25, bakoresheje na za ndege zidafite abashoferi, abazitwara abapilote, za drone z'ubwoko bwinshi, harimo z'Abashinwa, za CH4, kabamo n'izindi bagura muri za Turkiya, ndetse bazunguruka isi yose bagura ibigezweho kugira ngo bashobore kuza kudutera. Noneho rero hakabaho protocole ya gatatu, ikaba ariyo yo kwiga ku butabazi no kurengera abaturage. Tumaze kujyayo inshuro 7. Hari ibyari byagezweho mbere, hari itangazo rusange ryasomwe hano kuri televiziyo yacu hano na radio, risomwa ni Kinshasa. Iryo tangazo ryashyizweho umukono itariki 23 z'ukwezi kwa kane kuri mwaka. Hakurikira rero y'amasezerano fatizo cyangwa declaration de principe yabaye itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi kuri mwaka. Hakurikiraho amasezerano yo kurekura imfungwa yashyizweho umukono itariki 14 z'ukwezi kwa cyenda kuri mwaka. Hakurikiraho uburyo bwo kubahiriza agahenge bwashyizweho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10 kuri mwaka. Aya rero aje ari agatanu, ari urupapuro rwa gatanu yashyizeho umukono, ari mbese amasezerano y'ibanze.